أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين ذروا عسله وبيناه أولئك عتوب عليهم وأنا تواب رحيم إن الذين كفروا وتابوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة. Bun, demak dong. Are moli bun. Oh iya, beda nak lu. Sekarang kong bun kong yang kira nolong nembo bun. Oh iya lah. Lima yuk kong ada ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mejanya aman, ngoding-ngoding. Apa malih hilingan? Jaga sebuah kak. Kayak nyaman rasanya tadi orang dia. Amita, iya le, nembak ya le, hari mau le kak. Oh iya le, di Mayu kok ada ya kak? Iya le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus ya tak keraman akan. Bila kok segenak anak-anak. Pasal aku nampak dosa terus. Ya Allah. Ora kintu sangat ya Allah. Semoga abdin oleh ide jitri ajunan ya Allah. Demak gitu. Hari ini lagi pesen orang ribun. Bisa bisa apa? Bisa bimbo. Oh iya. Kelak cong. Bisa apa tekereng tuana. Terus aki ya, bisa apa tekereng tuana aja. Karena suara kena kakir ya, beda so kontreng tuana. Iya bun. Lima lah, menora. Engkau searah gitu seben kakir. Lima bun.
Bukan di nabe Cong ya? Oh iya bun. Beda ruwakin sebalik namat keres. Aduh. Apa sih laku di jelak? Ari bun, tebang tak santai. Apa sih rap dia? Ini lo apa bun? Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Naraki hari Bi sero bimbo. Oh iya iya Cong. Gentos ke lu Cong. Iya Bi. Ya Cong. Sarakong Bi. Iya. Yo wis kau terus Bi kau kini naraki sampai orang boleh. Oh iya iya Cong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pelak kanak-kanak roh. Cuman setia jarang senemu anak-anak saya apa teh kareng tuan nah. Apa sih kau di jike? Tahu bun, kan cek serebek kau deh bun. Serebek apa aja? Tahu bun, rasa tak tenang ate. Pusang, turun bun ya. Ya mun atena ke rasa tak tenang, posang. Cek ngebela ke angko. Tapi ngebela ke selebih tahu sekapinna. Siapa bun? Ya siapa bu? Ya siapa lo bun? Agama kaki nang katipin apa kan? Islam. Gaji tahu. Jangan tak tahu berarti kan kaki Islam KTP. Ya enggak bun. Oh, kau tahu maksud plebo normal. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Berapa Cong? Hari ini lagi sampai pesan kakek sero bimbo Bi. Oh iya iya iya. Gentos ke lu Cong. Iya Bi. Ya Cong. Iya Bi. Sarakong ya Bi. Iya Cong. Ya wis gua mau Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Cek pelek kena Swarga kena kaki cong. Bicara nareng bini Rio. Muningang kok Rio pada kendak. Apa miling cilingan dia kengko? Enggak tak apa lek. Mentah apa mi cilingan cek dia ni saja ciling kengko. Kulakin napso ya. Astagfirullah. Enggak lek. Alasan kakek. Kok tahu kepikiran kaki dia? Enggak lek. Kalau yang ngaji orang lek. Alah. Kedi ngaki ya. Kok tak kira terus orang laki ngan kaki dia? Tak selepel ben kok. Les. Din lo. Apa lak? Din lo. Kuning kong inom. Astagfirullah. Sepora na lak. Ikaw tak tuman minuman ngaji lak. Coba lo. Lo anda deki lo buang. Pola tak apa-apa ya rasai sekalian. Enom. So enom. Ending jeres. Iya lak. Nggak nyaman lak. Malu nyaman dah. Malu nyaman channel lo kere beli kok. Kok terus ya? Kenapa sih kau cakap gitu? Kami tak akan itu ini. Aduh lek. Kita lagi seperti ini ya udah nggak tinggal kolek. Kita mikir sedang perasaan dengan. Tak terima kau ucap ini. Iya, kau tak terima. Langsung bae jeres. Sing menyawut cak, yang bini ngaji ya, nah cukup belajaran bae. Macam-macam. Laris, kau sabar berlebihan. Apa lelaki sekali yang kamu nak?
Bambu res, cilik kaki. Res, ngeding ja res.